mangareita. Ia falu kami be wada de soaya ita Yesu Kristo ba formasi lo walai ama ba famosa gi hanya monio. Yadu taro mari lo walangi sto bali berewu khada bamiku makhande jale muri bazura Yesaya fasa 25 ayat 1 irugi siwa imane taro mari lo walangi ba ilau gulua Yehova ngahende ande bahili ande fefu soi ikauni ihale raja tabu agu sino ara ibe ni badu so tabu ge ni lau utodela bagu sino arara ni hauge yeta bahili ande baba asoi ande fefu balu ande fumbalu ni abero fefu ifakiko ba amate silo malu bai osi soaya Yehova dawa huru bambawaniha idozigo bataya wa ila banonia ando ibe bagulidane masagere noasa Yehova zamumau nalo da balamane hizalo balangida sabe ideda i orifi ita hiza Yehova ni dada fanolo badama iki ita akha omusu deda baba orifi ade khania yadu mangadita He Yesu Kristo sila ambu fabul no baso daro malimo baidana si baidaga na botohi badadema ina utubali fangorifima ego matima afu tebulu na aga baba masi ono walangi he de khuma muri baba belu faha undaga e hauni amoni bad Yesu no mangandaga yadu shalom irama iraina batalifusan yung masih bade zoaya ita Yesu Kristo tasuno lo walangi batade sawagele bamiku makhade no tolai fuli faluka ita bawanuno lo walangi batera-tera bawamunong taro malinia me baginete miku makhade banoinete wanere tude fimoso zoaya ita Yesu Kristo mapaska adalah ngaluo fa umusodede kemenangan kedaya ita ni hasemati Badaru mali ade ifadua kheda wa Yesaya ande sama ema hadaya duria niwa elo walangi bandono Israel khususnya bambano Yuda ba Yerusalem bagina teruno me bagina te matere razo usia ba ira Hizkia Mibagi na tadalo irama ina nyo mashiba khusuaya no elungu no Israeli no olifura gurusha lo walangi bale badera ama khuita ba khusuaya rege olifu ira musa lo walangi baba urira berewa olifura simana dadanya watefakau ira ba ihukuna sigulidana lo walangi fakiko rege na tabaso dane mafaza 20 alfa ande bazura Yesaya badai botoki badada hewisa wenu lo walangi badano Israeli bawaniha bagulidano irige ise iwa ifakiko fefu jiso badete gulidano bere wanola iroglo walangi ba bere wano lifira urusa zoaya bawa urira da berda talifuso ira ama ira ina tifautu bafaza 20 alima ande ayat sara idu siwa da daru malilo walangi sinanga ibalia fangomuso de kheda ni faele Yesaya wale tulale dania sowa ngorifi o trailo walangi ni folania baniha bagulidana sehingga pada romalizo aya ade ubezi tobali ni tengeni matoi yaya da obuloa Yehova ina aman yo masih bakhzuaya banonia Kristo ni fotai omuloa ade berarti sino muhogemu angiraigo. Omuloa ade berarti no tohena mupikir ke hewisa melaksana kaya dan hadiah kebutuhan sinangnya muaso. Maka ifadua pada romalizo aya ade omula ke Yehova da'a berarti tengah tiba-tiba no tohena no ara yang iraigo walangi wamalua omuloa niha bagulidan. Da imane bayati ene pertama imane badai ba ilau goulo Yehova ngahene ande bahili ande fefu ilau goulo Yehova fefu soi ikauni fefu zite fasi gofu habanu so iya
maka bagi neteguluan ke Yehova leto le ikauni enao teori fi ira dai manes tu bali tuho fa omuso dede berwang rifi fa omuso dede berwang rifi sara no iheta nuha wa budede khara soaya hadia wa omuso dede sino ifa ane lo walangi bagi nete malua oulua ande nilau Yehova pertama imane ni hasangundasi oulada isenda wa muso dede sara no iheta no khawa dede soaya na bahasa Indonesia tabasu da Romalia de imane bade kain selubu no iheta da elo walang dozi sangundasi oula Yehova maka imane faluha ni hada wa muso dede teheta khania nuha wa budud hadia nuha wa budud rama iraina nuha wa budud adalah fangandengar hore me bagine tenoro Israel no men olifura guruisa soaya no olifura ga makhui talo walani maleba de dera hadia ia zino ifabu khra soaya baba urira dadanya wa faluha ira wa budud dadanya wala falua hore sile faudu mazamasi soaya sehingga note ira bahureno note selubung ira bolo sehingga lela ila haniha siduhu zawarifi ira maka imane badai bana yorifi dan yang luwalangi guli dana ade na iolo dan yani ha ikauni ira gofeja so ira maka iheta dan ya khara nuha wa bududan iheta khara hore sino ogemi-gemian idege situ bali babaa afu tebai la ila siduhu zomasi lo walangi baba urira maka talifusen yung masih makazoya migu maka de khada ilo tafana tede famoso Kristo Yesu noi fahau ita noi tatur tede da hewisa makau hewisa wa mate idege te fore fazoya ita Yesu Kristo badala refaya mate ia te ko ia mamosu ya muri mangazimate ta we mena fa musuh da khada ya itania semati makane no ikau ni ita bagongula khya soaya ena utatema wa musuh da ena utatema wa urifi bazil trailo malai berada ya ita sino musuh da babana tudo famoso zoaya ita Kristo ya te bula ita bara ga materua fangurifia de bakzoaya rig dan ya okutada manua lumalangi anda lati bulu dua fa omuso de berwangurifi dua imane badai no ifakiko wa mate sido malamal dan iwanya bayati wal imane badai ifakiko wa mate silo malamal bai osi soaya Yehova da wahur bambawaniha idozigo bataya wa aila manonia ada ibe bagul dana masagere nuah Yehova zangwa nuah Yehova zangwa famakiko famate ane sabule-bule fangeheta mafolosi beiheur bambawa nia samati henia sangonasi lo walangi ane imane bada Yehova zino manguma ada bu uli lo walangi da janji lo walangi da sila tola le ifalua maniha bagulidan maka irama ira ina ndio masio ba khuzwaya Yesu Kristo hadia ya wa amate silu malmal fa amate sio betuda tenga ha fa amate baguli daruda tetap tenga ha fa amate baguli daruda tetapi fa amate sio betu fa amate silu aitu hani hazi tula mangeheta ya ita bawa mate sile itu ando imane halo walangi samusa bahezo matula ta senda bangurifi ena efa ita bawa mate sile itu ande ketika mo ita bagong bulanda bawa ne maa femuna bakzoaya ita Yesu Kristo irama iraina oya wa makiko oya wa kududu oya no sibane oya badaro maliade iregi sowa amarasi fangarengar faluha buihur patosas badaro Israel lono maka imane khra Yehova
Bana inete dania kuasa obula de kelualangi. Bale tulalu I osi lualangi fefu tawa heru mabawa niha soi songulu bagi tetedal. Yaita songulu mangkade banuan dia kiriso. Dozi ta saundasi lualangi. Dozi ta sifatu tede wano mauso kiriso no muna ia. Maka noro abula dedu. Feke fama kau fato sasa. Tera hore famate sila itu. No ihali da Kristo Yesus badala refa. Berada. Baibule wana tena famati baklo walangi. Ina fangurifia na sino ihanaga suaita si Kristo. Fa omuso de ana ni fa emalo walangi wa hunania. Sito bali fangurifi kedaita jasa mati. Lete bule. Tu bali okotada yaita banua soaya. Taro mailo walangi ade. Ya tu bali famaane de ina lete bule ita bawa silo walangi. Tareis to bali buan rono ni Yehuda bahagi baru jari maluno ba wale badadera urusya so aya baba muli fuge ama ku tolo walangi baba bali aru dedera hadia ia sino ibe ikhrabu sali so aya midaudan yang ber wa tarei bang masih walangi da ita dededa wa da tafadus tede wa tuna ada bakhlo walangi fangrifi ada bakhzo aya mitaila wa doji sa tena khlo walangi Badal dan yazifaluha fangurifi yadu mangadita sawagale tua Yesu wa masimu notola mafulong daru maliu ya uge sae zanga bele ya aga ina tola ma oge bawa falong bawa rima baya ehehan yang munia sanulu ada zamu tumutuhi basabe e muhua bahema daru malimo yagi to bali dan ya fangurifi malete bule bawa unahia naha anda masih no famu bawa rima. Badi Yesu no mga daga yado